Kajaintia Coordination Committee for Reservation Policy JCCRP, Kabakuntup Ikiseng Bhalang Kajaintia Student Union JSU, Jaintia Youth Federation JYF, Jaintia Student Movement JSM, East Jaintia National Council EJNC, Kasunjuk Wahesh Nong Jowai, Bat Kasunjuk Wahesh Nong Rejaintia, Mentakasi Kilashimi Karaiban Mi Shamadan, Bandawana Kasorkar, Ban Pinbano Yaka Reservation Policy, Bat Roster System. Nakaliang Chairman Samla Jersam Shilla, Hakajinkaran Chikilat Patai Kubor, Ula Ong Bakani ka Committee Kaladep Hajing Tho, Shadow Deputy Chief Minister Kajilla, Umas Neo Halangdhar, Wat Nakaliang Mintri Rangba Kajilla, Ula Dep Ban Khod Yakajing Yalang Joko All Party Meeting, Bat Kidon Ki Party Ki Bam Shim Lapadiang Yakani Kajing Pentri Kami ka Roster System, Kabalalong Hakakat Kandai Tarik, Mentah Ubunai. Hakabayadai bakani kajing dawa nakaliang ka committee kalarai bahaka arpo kandai tarik kandon kajing yasyong kalany mangor sit in demonstration hajuwai lai pawai tarik hakliriat bat haka art tarik ha amlarem subdivision bat kapor kan stang nadu kashipo bajimin step hadu san bajijan miet lakentu ya baro kinong syong shnong kumju iki samla puli ka rilum jaintia bakinya snok tilang bat kani kajing penbet knang bakani kajing dawa panbahano ika reservation policy hapo kajala kanong kabajam Presiden yang ke Jaintia Student Union, Waman na Ejoipor, Chairman yang ke JCCRP. Kanong rimi kawai kam ke JCCRP yenyi wato udawa na ke sorkar wa review ya ke reservation policy to halal kanong rim. Kam wada tibi wa ya ke jela Meghalaya hi dapan wandur da ki literally ki Autonomous District Council. Kata to ke JHADC, KHADC wa ke GHADC. Tela dapat ji hagani ke reservation policy ka wada chinagi ha kan arterik ubna Januari ka kendenya pu arle da klam chega wato yakini ki percentage da bahak kat kum ka population yang kini ka state ko yang i da yo le se ha kitu ki por some house ne menchwa kini ka 100% ya ki khasi jantia we 100% ya ki garo bo yo le se kitu ki por bianga andre ha kini ka juk ko wakat ni yoi wato le dapat ji chaga jingbon bru yang ka KHADC dari rengkat dorgo dari rengkat go waka JHADC tapi nyo wato ka sorkari melinggo ya ka population yang ka JHADC kadwa kamtehi na kaliang goyong i ka JCCRP yenyi ha kanong rim ka waskem wato ka sorkari hab review go ya gani ka reservation policy kat kum ka jingbon pat neba ala dapat ya ka population i na ki kasi jantia da boni chewa palat ya ki garo tela dapai patani chakani ka jingpong krak kam ya ka rosta hawas kiat tibi waktu karustar amkam gua wo pelai baik gini ki percentage leni wo pelai baik ya kini ka kamu angno kan kini ka reservation manggo ka policy karustar manggo ka sistem wo pelai baik ya kini ka policy handrela de lai kat kum kini ka reservation policy ka uman kata yoi beto kini ki 10% yang ki garo lada ki garo wo nepok Meghalaya wo myi pendap ya kini ka reservation policy wai go kalat ya ki garo ki wa negwi tuan ki state tah kejingyo ko yang i botok kini ke roster sistem penbentoy gado ya kita ki garo ki wana bar yang ka state ko yang i handle da phaiwan i ki kasi jantia manggo ka wana chiliang chawa pala nete daw yo kini ka roster ya uman go kini ka roster sistem ya uman go ka memno chiliang chaginu ki jajbru ku amapok Meghalaya kam ya ka state government botok review go ya kini ka reservation policy kini to kastan ka kanong rim ka waskem hawa i kam ka Jaintia Coordination Committee for Reservation Policy yenyi reservation policy bukan pun do ka Jaintia Student Union, Jaintia Student Movement, Jaintia Youth Federation, East Jaintia National Council mi kesenjuk hat senong gari Jaintia o kesenjuk hat senong yang menjuai orok koi kini kita dadap ya kini ka komiti yang i da Senaika suruh pada emlang orok kini sen senjuk hat senong ai ko magantao jing ito ga state reservation policy jing lalu ti yang ini dadap de chami o chief minister ha kandi tarik au hak o deputy chief minister umas nyau bahalang dah wa de bo jing tho wow kwa open sangai e roster system dan ni open krai roster system ni sekemat untuk sedih segowi mentagu ida wa ito review ida state reservation policy Iki jo gani jing tho the pa so chief minister lembaga min the pa so law minister la ha jing la lu ti yang i de yo gini gisni udah dap maneliang yang
Deputy Chief Minister ong idaw convince ki ga cabinet dan ni ga sakawi bentar convince ki ga all party meeting. Kat kandi terik yang ni benai tiyaw da dep da yo wa nai liang yang Chief Minister da ko di all party meeting o bon ki political party da wan gi tang da yo bon ki political party da pediang gi representation ya ga roster wa wan ra do Chief Minister. Wi bentar ngal liang yang ko VPP de yo wa nai liang di MLA songut di MLA men pediang gi ni ga jingi to ga ni ga roster system was wi bentar la wa kwa go review ya ga state reservation policy ni ga sngi adeno de yo i kita gi nai liang go sarkar de le ga ta bentar nai liang yang i committee de put meeting yang ni ga sngi wa ni ga sngi de chimi ga rai wa i la stick by ga point go review i ga state reservation policy yang sarkar wa ga sarkar ng ba Chief Minister pat gabon gi MLA yang i gilip ho angut gi MLA yang kasi jaintia da pediang gi ganila roster system te wama do katu yo ila derjia wa sarkar review ga state reservation policy ko ma baro kta wi kam gi kasi jaintia te de yo wat ki result de ado po high court le gabon gi menta de yo gi garo te pai ngin la dang mi po yang veterinary le gabon gi menta go yo gi garo tela da jia gani ga job roster olai ga khamat I de senya tho I kam gi kon ga rilom jaintia khasi jaintia ga ro ko wi la man ga chak ta ha ta ne te da ne ga sngi de chimi ga sen jam wa mban se de wo do wai ga sarkar wa la man kar o man la review ga state reservation policy lo Chief Minister yung Nagaland ini kubar chisi arsni ye review ga state reservation policy based on consensus ila kwa sarkar ka tulasan phau tuli kisnam nei daw ga sarkar ng mi go review gan state reservation policy ka committee wi ba ga nong rimwa yudowa be ga sarkar wa review ga state reservation policy nei te daw chimba ga sinjam wa nei ni ha ga monde ka khat ar punde trik wa nei liang yong I ga committee ro pun mani ga sit in demonstration ajwa aga lipawi trik daw pun mani clearet wa ga ar trik daw pun mani amlarem kapor pun mani man mega chpau je do san waje kini man go kam ga benta go I percaya le ne pen ko pen snyau pai ba ai pai jingi to ga kwa go review ga state reservation policy tegar par I nong chong snong kam tam gi khna pure goro ko snyau ba bi wa chim iwan snok tilang wi ne ba ga jingi ki le di kam gi no ilam sen balang surup usunjuk le do pra I ki kini isum poi sewan sewan tegani man ga isu ko khia ba hadu kate ngagar par gi nong chong snong o snyau ba bi snok tilang